vlogs Raznowania, gremo pogledat, upam, da bo vam všeč. Pa gremo pogledat, upam, da bo fajn. Evo me, tukaj sem. Pa začnemo gledati. Upam, da ste pa gledali intro. Prvo smo prišli tja, so predstavili svoj komentar in to smo presenetili. Presenetili smo, da smo si zabili, da smo tam. Smo gledala nič. In prišli smo tukaj, ali si bili tako sreda. Hvala še nekaj, da tudi gledalca. Malo slikic, da boste videli, kaj se dogaja.